Kirtu le ngai thatu te zirtop ni chibai le vekule tuntruma chuni san Europa League le Conference League in khe result bul kantran le zuai anga chumi zo lama football thuleng te clearin kan ngai thla ho le bok don nia ni san lama khan Europa football ma innel na lian le ngai thlo zingami UEFA Europa League semi final first leg khel ania UEFA Champions League te khel zo ani nuwa a division hiam lam jok ni sana an khel le tinani chu ni sana in khel munom taka English Premier League club pani Forest le Villa te in machana Nottingham Forest avanei zo ka antranga Premier League anga tong kan te don ni chuan Villa an tha zo kan ti thei anga European competition lama ero thil thleng danglam ta yen Forest team chezo ka ngai hian hne na an chang he in khela hen bol nei tu Forest en goal sa tum som an neya Villa lam hian goal sa tum riat nei ve bokin in khel pumpui thlera team pani te anin tum tok leya awa nei zo kai ro mol nei tu an tang ta ane he in khela in first half a goal alud lava second half minute samsari pakhat na Nottingham Forest an player poimo Chris Sutton penalty train ma an shroine goal akhunga hei bak goal dang lubel zui talovin Forest lam hian first leg ka sikhat fain ne na an chang second leg in nei tun thla ni sari zan san lai pel som pani le chan ve nei ani to na Villa Chonan Stadium a Forest si an lo mi khwal ve thungang semi final in khel danga Portuguese League Club Braga lampo an saka mi khwal team Freiburg chu goal ni goal khatin an hne he in khela hian minute riat na leka Braga team tan Demir Eze chon ma an shroine goal akhunga hun tampo aliam ha minute som paruk na Valencia zo Grifo chan Freiburg tan an sipor asut hemi nu hian goal dang alubel zui mai lova anin draw ngei do ni yin alang man ma se hun pek bel minute som ko pahni na Braga team tan Mario Douglas sonin ma an shroine goal akhung le goal dang alubel zui talava mual nei tu hi first leg ka awan nei zo ka an tang ta ane second leg in nel na hi match ma sa zo kan soyang che khan tun thani sari zan zan lai pel som pahni le chan ve nei ani to na Freiburg ken sikhat phur Saint Braga hi anno mi khwalang Europa Conference League lama lut vele ta zoi ila ni zana in khel munum taka English Premier League club Crystal Palace son ne na hlutak changin final lutluk an ni ta mual nei tu Shakhtar Donetsk chu goal thum goal khatin an neya an din mun a thata hle he in khelain mol nei to Shakhtar lam hian goal shot tum som pathum an neya Palace lam hian goal shot tum som nei thungin in khel pumpui thlira hian Shakhtar Donetsk lam hian game an thunun tluan zaka Palace lam hian a game a hrim chon an ngam lo hle ma se goal khung konga ero an chung nung filor talak ane he in khelain minute khat na leka Palace team tan Ismaila Sarchon ma an shroine goal akhunga first half a goal dang alubel tolo second half an tran 13 minutes somli pasarina ole chuan Shakhtar Donetsk tan an sipur aron su ta game borok atang zui hle Shakhtar lam hian game an thunun zui hle ya ma seng goal ven lamai ro an thatok lo hle minute songa pariat na Palace team tan Daichi Kamada chon ma an shroine goal aron khung leya Shakhtar lam hin na takin an nor zui le an nor lo tero an tur leya kun top ma shet minute somriat palina Palace team tan Jorgen Strandlarsen chung goal aron khung bel leya har salutuk lo hian goal thum goal khatin Palace lam hin a khel thalo jok ni chungin khwal mola hne na an changta ane second leg kin nel na hi tun thani sari zan zan lai pel som pani le chan ve nei ani do na Palace en goal thum goal khatam ma hroi chungin Shakhtar Donetsk hi anno mi khwalang in khel danga Rayo Vallecano chon English Premier League club Chelsea club nei tupa club tho Strasbourg chu anlo neya sikhat faya ne na an chan theina tur hian minute somnga palina alimo chon an golum chon Rayo Vallecano tan akhung ane goal dang alubel zui lova sikhat fain Vallecano hian ne na an chang he in khela hen Strasbourg hian an ngam lo hrim Rayo Vallecano hian goal shot tum somni pakhat te me umai an neya van nei tum chu ni se goal ko vel tal chu khung thei din hmuna an ding nge
second leg in nel na hini sari zan zan lai pe som pani le chan via nei ani to na Strasbourg in sikhat phur sain vale kano hi anno mi khwal ve bokang inke result lam chu kalsan taila football thulenga lu chau vele zoi don o Dundrum chu Mason Mount ta thu soi tang hian bul tran ta ila Mason Mount United player hian champion no moi an choi thei arin thu a soi tat mai Mason Mount chong kumin season big chu soi lo ila kumina chuanin Champions League kan khel tu ringot po hi thil lo mom tak ane season thar lo tura phei chuan he team hi kan thazwal don ti a chianga Premier League no moi choi thei turin kan thatok don ne kan in ring tok hle boka season thar lo tura chuan he team hi top 4 ni lavin champion contender kan tel tong tin asoi Cristiano Ronaldo point to thar aron nei vele ta ha media ten an zona chu changin ka career top lam hun ka mang chho ve ta nuam ti takin kala in khel thein ka hria thil thar ton zel hi nuam ka ti em ma chu tiang ka tong chho zel chu nuam ka ti hle bok ka zin kong hi thil mak tak ani ya mak tak te soi tur po atam hle kalakal zel donin ka in shaboka in khel hi nuam kala ti em ma gol po kala khung chho zel bokin ka in ring kumin season a team tan kala tangkai thei hi kalom em ma no moi kan choi thei ni phechan lomum tak aniang ti hin Cristiano Ronaldo chuan asoi Cristiano Ronaldo hi kumin season kalme ka ache thakop maya game somthum paruk an na sartan inlan to yin go somthum pathum te meu mai akhung to wa midang gol khung tur siam sak tumli anei der to bok chepui rem khop mai Manchester United point ni zang khan thulo mom hria tur an nei ta ahmani che kan lo tar lan to angkha nen an midfielder pui bok komi bei no cho contract har an zia pui tak thu an puanga kum sang ni somthum pakhat jun thla thleng dai an team tana contract an zia bel pui thu United hian an puang kobi mai no chon helai hmuna hen contract har ka ziak the hi kalom ma ka thlen china hen kalom ma thilro pui dang lam zet ani bok kumruk mi lek kan ni lai train he muna hin kalo khel to wa he team tana ka tangkai thei hi thil nom le thil chin chiat lak tak ani ni tin mai hen ka suang to na athleng dik thei hi kalom ma mi van nei tak kan ni ti hin asoi hei mai ba ka hian club chunga phurna le malam pan du na kan nei chho lian ta khop maya nakin loka phechon he team hian trophy kan choi do na chumi zinga chon ka tel ve ngei bokang chumi ti thei tur chong contract thar ka zia khi kalom hle ani ti hin kobi mai nu chon asoi zui bok kobi mai noi kan hre tangin Ruben Amorim hnuaya khan khelna hun achang tam lovin chuak turangai ani mana Kerik aron lo hnuai ro athiam na takkan mu chhole tran to wa contract thar aziak po hi United tran tu te tan thulo mom tak ani ngei tura angai thei ome Mauricio Pochettino point thu thar aneya Lionel Messi choro pui ati thule kum somvel po lain khel thei tura athat tok tur thu asoi Mauricio Pochettino chuan kum som ka ti khan Messi hian hetiang chen chu a khel pai karing lova ka soi om zia jok chu Lionel Messi kum som po lain khel don ta se athat mar thei karing tinani chu Messi bi ka hi chan fitness se thil poimo ani velem lova amai ro chu set piece a tha ma technical quality kan ti du than na siam konga te team tan mi tangkai ni theina kong kan han tiang chia te adang lambik ma tlan fuang kha nai tan chonin angai velem lova athiam na hi tok reng ane athiam na hi chongkum somvel chu ala dai karing ka ti na ni ber mai ti hin Pochettino chon asoi Saudi Pro League lama Al Ahly le Al Nassr te in machan zonu han thil thleng atam angreng khop maya Riyad Mahrez po aron tong chuaka alom lo nei khop mai Riyad Mahrez chuan reporter ten an zona chu chang hin Cristiano Ronaldo UEFA Champions League no moi panga a choi to ti alan tir kha thil tru lo tak ane fans te ma akut zung tang panga alan tira aum zia chu European competition kan tia Champions League no moi panga a choina atilang ane mi puin an aunom na vel kha a changlet ni maya kanga ya ma se thil tru lo tak ane he mun hi chu Europe ram ani lova Asia ram ani he Asia ram hin thil ro puiti ala nei lova European champion ani to na kha in chon na tur helai muna chun om love Asia ram ani ya apoi mober chu AFC Champions League zo khi ani heta hian enge choiti soithei anei lova
keini lam chuanin thil ro pui kan ti to ani tin Riyad Mahrez chuan a soi ma se hemi chungchang hi media te chun an ron khel loi ya Ronaldo hi anti el masazok ni te point antar lang Riyad Mahrez le a team te khan in khela zo nu khan no moi an choi to na medal te chu Al Nassr lam hi an mu tira Al Nassr lam hian an chang let lem lawa anin beng dai thei ang reng khop mai ma se Ronaldo hian tuna aron soyang khan atilet ve zau thung Thierry Henry po angayom ang reng khop maya Carlay Hola UEFA Champions League in khel chungchanga angai dan chu ron soyen in khel pahni chungchanga angai dan chu ngayom takin asoi Thierry Henry chuan match masazo kha han clear le ta ila Paris Saint-Germain le Bayern Munich te in khel kha aro pui ma football history chun in khel mu number te zingmi ani hial o me thil ani danang han soita ila mithiam ten thil an ti chara tha an hanin kap kaya chu thil ro pui tak ani ai dot le in khela lut le ta ila Arsenal le Atletico Madrid te in khel kan en le ya a boring le kan mu hi lo chau ani thla tangin khovela kanin kap let le emoti mai tur khopin thil a thlenga munom lo le boring takani ti hian Thierry Henry chuan asoi Jose Mourinho point to thar aron nei vele ta Mourinho chuan Carlo Ancelotti churon fak viovin FIFA World Cup khel mai tura champion no moi Brazil chu a choi pui thei arin thu asoi Mourinho chuan ani hi miro pui le dang dai zet ani ya alaka hen be seina kan ngata midang point an ngat ngam tur ani Brazil team an thad danang ber hi ani hian a chok chuak thein karinga Brazil tan Carlo Ancelotti hi mamo chana ani ngei thon ani champion no moi po a choi pui thei ka be sei tin asoi Fabrizio Romano atarlan danin United lampoin Bruno Fernandes su contract har anzia pui thei do ni hin alanga Bruno Fernandes situn din huna United lam hian an bemek ni hin antar lang Bruno Fernandes point United team chu Premier League mai ba ka UEFA Champions League champion pui atum ni hin alanga club ho tu tenen in biak na an kal pui chhomek tu na tang rei lo te a contract azia thei arinom ni hin antar lang tatlat mai tun haya Real Madrid ta hlim lo le chok turanga an soimek Eduardo Camavinga point to thar aneya Real Madrid chu chuasan atum lo ni tarlan anile tatlat mai Camavinga hi tun haya ache thatok lova Real Madrid tran tu te lakapo atlatum to lo hle ma se heti chung hian Real Madrid hi chuasan alatum chuang lova khelna mun chang tura thei top a chho tur thu asoi Mikel Arteta po alung oi thengang lo ni hin alanga Atletico Madrid laga penalty an hlo chhualo chungchanga angai dan chu ron soin thil ani dan tak soi ila kha thil thleng kha thil fair lo le thil dik lo tak ane referee khan ti solian tak aneya penalty tur ani ti achiang hle penalty a pezeta anu kir le kha athil ti solian tak chu ane en let le ma ula keipo hianin ka en leta trum song pathum lai chu ka en non to kan dik lo zok ni turanga han chuina tur engma aum lova penalty ngei tur ane akea khan atlo sak ngei ya chuwang chuanin referee na anu kir le kha thil mak tak ani ya corruption emo thil engmo tak chu aumin karing ti hian Mikel Arteta chon na takin asoi Arsenal le United lampoin ni jang khan thu thar anneya Sandro Tonali chu inchu antum ni in dasan chuan atar lang country tangin Tonali hian club thar azom ngei don ti achiang thokhat towa UEFA Champions League an qualify don lo ti achian to awangin Newcastle United hi achho sanang hetiang kara hindu tu anei ro chho se la Italy lamakir atum ni te po sei thom aum la yen United le Arsenal team hian na takin an hel zuita ane United lampoin ni sang khan thu thar dang ron nei vele ta yen Barcelona chu makhalin Juan Riguelme Angulo chu senglu antum dona Del Valle team tana inland mek an forward mana hian United team hian sum the chuanual antum Barcelona lampoin Juan Riguelme Angulo hi senglu antum thun na takin an soi ve towa club pani te hian anin chu chhaudo ni hian Jacobs Ben chuan atar lang Jackson appoint club thar anei don ta ni hian alanga Nicolas Jackson hi AC Milan le Juventus te chon andu thu an soi
Chelsea striker hi tun din huna atlak lo ang reng khop maya Bayern zomin anni hian angetin senglu antum lo ane Chelsea lam po hian goal zui antum lem chuang lova club thar zom angai don ta ane tun din huna in Italy lam apan rin na alian chho tran ta khop maya Italy lam kan mu bai sei photang o ni zan lama khan Spanish media ten antar lan danen Jurgen Klopp poin Real Madrid chu zom atum ni hin antar lang tatlat maya Red Bull lama anna chelai choka sandon ti achiang thokhat towa club thar azom turi anin rin siak chho loi to ane tun din huna alanda na chuan Klopp hian Real Madrid somna hi apum don ta a ang hle Asli Young point football khel acho santur thu ati chiang ta season kalmek ato phuna football khel acho sanang kartopa hian English Championship lam chu anzo feldo ni hin alanga hemi huna hian Asli Young thla na hi Ipswich Town chun an hmang don ane country tangin Asli Young hi country bul tran na tak chu Aston Villa team a khan ani nge anga Aston Villa team tan ro pui taka ain lan hnuwa United team tan in lan zuilen a che thatle United team tan ami tangkai ani zia chu kan thetlang anga hemi nuan Everton tan te khel lein season kalmeka Ipswich Town team tan ain lan zuile ya football khel acho santur thu apuang zuita ane kumsom ni pathum chung zet football a khela pui hem tak ane Jose Mourinho point to thar aneya Italy ram chuan anmani rammi ngei kotsa roi tura adu thu asoi Mourinho chuan tun din huna Italy team hi antlan niam chho angreng khop maya coach thar turpo anjong chho na sa to hle hemi konga hen ke po hianin thushil du kaneya chu anrammi ngei hi coach satan roi se kadu pui hle tun na ya midang tenen seizom anni chho me ka Heram hian ma son adu ni chuan anram mi ngei hi an choranga in ka hria ti hian Mourinho chuan asoi Cesc Fabregas point ni jang khan thu thar aron nei vele ta English media ten report an pek dana chuanin Fabregas sian Arsenal emo Chelsea team en goal turin thutluk na asiam do ni hin antar lang tatlat mai Cesc Fabregas se komo team en kolin achebon angreng khop maya Division niam lam atanga Syria kai pui hnuwa European competition khel phak te tur khopin atim hi ache that pui der maya hemi wang hindu tu po an tam to hle tun din hmuna English Premier League mai ba ka ramdang atang point som tu thanem tak anei me ka English Premier League lama akal rin na alian chho tran ta ane Steven Gerrard point Arsenal team thaddan bernia ashe choron soi vele ta hin UEFA Champions League semi-final second leg Atletico Madrid an machon huna chuan Eberechi Ezele Bukayo Saka te chu bencha dalo tura adu thu asoi Steven Gerrard chuan he team hi tu hnaya besen phak lutuk lova gol khung konga har satna antok na sa hle chumi chu chin felandu ni chon Mikel Arteta hian a player thapani gol khung thei te bencha da to lo se kadu hle maya Bukayo Saka le Eberechi Ezete anom lo hian an goal bo hi anna lo thin hle ane chu wang chon second leg ka chuan Mikel Arteta hin anni pani in kheltir ve se ka du pui hle ya chu tianga ti thei ni chuan goal po thanem jok an khung theiang ti hin asoi Arsenal tan po thulo mom shetur chho zelen Premier League lam chon City deal na chu an hnol tak thu puan ani ya Karkhat chunga match thum an khel tur chu City chon match pakhat chu thlak danglam turin an dila ma se Premier League lam hian an hnol ta ane ramdanga hi chuan khel atam lutuk hi chuanin an Football Association hena dilin an khel hun hi an son la thrin na Premier League lamai ro hetiang hi athlengai lem lova City tran tu te tan po hanlung oilo na vak tur om love Liverpool team po kha ni khat chungin game ni khel tur an neya Kha Football Association sam hian an lo son sak du to lova tuna City point hetiang deuh chia boina hian to ka Football Association lam Premier League te chuan hei hi son sak an tum bik lova City lam hian kar khat chuin game thom chu an khel angai don ta ane Arsenal tan chun thulo mom tak te po ani arinom thong Chelsea lam point ni jang khan thu thar an neya goalkeeper thar sengnu an tum na konga Kobel chu sengnu an tum do na Borussia Dortmund goalkeeper mana hianin Euro makta doi somnga panga vel chu the chu anin huam thu an soi
Kobel hi tun din hmuna United lampoin senglu an tum ve me ka club pahnih te hian anin chu don ta a ang hle Arsenal defender Miles Lewis Kelly po achuak ngei do ni hin alanga niza nama khan Atletico Madrid chun senglu an tum thu puangin aman atan hin sum the chuanwal an tum kan hria tangin Lewis Kelly hian tu hnaya khelna hmun achang tamlo angreng khop maya United nen te po seizom anni nuwa Atletico Madrid hian senglu an tum thu an sei vele ta tu din hmuna Gunners point so an poi tilova aman atan euro makta doi somni panga vele ro an phut thu an sei Arsenal lampoin ni jang khan thu thar an neya Red Star Belgrade ta tangin rol tharma ba keng tak nei kum som pasari leka upa Kostov chu senglu an tum thu puan ani ya Kostov senglu tur hian amana po sum the chhuanwal an tum Red Star Belgrade midfielder Thazet mai hian season kalme ka kumsom pasari mi chau ni chungin goal som pathum akhung tling der towa hemi wang hian club nian nen soizom an lo chho ta viau ane Arsenal lamai kan mu thut te po arinom Manchester United le Liverpool lampoin shawmei ni chu anin chu chho tak tak do ni hin alanga Real Madrid lamchon amana Euro makta doi somko an phu thu an sei towa hetiang za the chongam te hi chon an sengnu thei arinom tun din hmona shawmei ni hi United le Liverpool te chon an helmek ane Mo Salah point thu thararon nei vele ta hian Mohamed Salah hin season kalmek ato phuna Liverpool team achho san do na ma se Saudi Pro League chupan atum lo nia soi ani vele tatlat mai tun din hmona Mo Salah hi Turkish League lamatain som tu thanem tak anei me ka som tu zinga Fenerbahce chu an lian hle ni hin antar lang ma se football hi chan thil soilok a har sa thina thu thar bera ero Saudi Pro League hi chupan mai ala tum lo a ang hle football transfer kongka aloin hon le huna thil adik thuam tura ngai ta ila Saudi Pro League po Arsenal lampoin transfer kongka aloin hong tora creepy chu senglu ngei antum dona Bournemouth tana inland mek senglu tur hianin sum the chhuanwal antum creepy hian du tu anei sho angreng khop maya Arsenal team kan mu thut arinom Manchester United lampoin Rafael Leo chu senglu antum ngei ni hin alang chhota zel maya niza nama khan Rafael Leo hi United team chandor antum ngei thu puan ani tatlat mai hemi chungchang hi English media te chon antar dang choi towa club lian dang poina senglu tuma an helmek Portuguese forward hi United team hin amana Euro makta doi somrok vel chu the chu antum ni hin antar lang tu ole khati chin hatun tuma tan chon ni le tamai se thir tu te ka channel min ngai lut sak 39 chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe mai ba ka hype te khamin han ti sak le ta ula thungai nom tak te nen in mu chau chun zom le zel kan tum don nia